masibona kumile kona ni kanti sesin'wana mthangani ngakuma mabusha kuya ngwembela kona enkulukumba lava noku hey agiyami hayi le ka road and transport hayi sithamba sibona izinto sokusarisile mina kuba kasarisi babada sarisile ngenqomo kayithamsekanga baka hayi ngendi yini kunikomela kubona eboss yamwe yakuba mfana ngwana yeboss yabo kasi wayimenda sona akuyini why again road and transport department sinaku yele giyami kumele lapho kwana asihambana ngisothi selo thekana ethela lemirienda because mitayela imintiro mitakhuluma ka bagiyana badzivisile road and transport look senkulukumba loka ayifambi yele short nje lokuyele short soka utrain nje i-office impela kulabo wa 200 rand ngokusharisi le into levelisiwe wildlife service impela ihlele yasinakusana kodwa ngwendela nokuntafona la okulata mtakhono mile Ruben kabana ni khalso zumkari mshe ayitekanga na 2 months banifona la the owner bako ifune ngoba ikhale kare bakwa abayidlela ofisile ayude anikwathale leswaku awugiyana ayitiri song abadi jona giyana mara yiri same department office le minge bayidlela ayiri ya kamana ayiri online yakumesa 200 rand so SARS yayendwa lesbo wildlife service ola ka transport ayindiswa loko muku SARS le indlerwa yindwa leswimbola yini akundo wayini la ka SARS le hanu makubona ku na SARS bo wildlife sishona siseleso balava we siba yendwa siba indlela yin'wanyana ingabi leyi no ka SARS kumbani mitwisi SARS imbola yini SARS ku i-benefit ya government tax lokuba kunasana babateka kumali bayiteka ku government se loko va ku SARS ayikahle abavula yini abavula ku ayi munhu anga hakeli xibalo kumbe loko muku ayitshama kahle abavula yini logo yo ya ka SARS mara vo abayilavisi leswi SARS yi nga ku nyikisa hi swona vayilava hi xivovo leswi va endlaka hi swona ka road and transport and vula swona yini leswi va yi lavaka i logo i yini hayi maka logo ni va ifika yi nga pepelera yi nga lengi nga swona yi va yi kombisi se nemetwe va endla se va kulukumala vanhu phone after 2 months va ka ifunile ofisi ya va yi dlela ya ri kona humesi 200 rand okay so sana iswo swa kahle swa yo maka hi ku minkarhi hinkwayo loko mi hlangana na swilo mi fane mi yimela timhaka ta n'we ma va maka ko se loko mi ti yimeri tilungheti kutani hi swo hi lavaka swona 0860002543 ndakalish a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawe na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ile ka munghana lonene FM makomanda le nhlakani hayi khalangana lembele Richard Bishop Mafumo la ka Malamulele lembele ri tsanele ka n'wina Bishop ni nghene kahle na vala n'wina mi ri hayi nghene kahle khalanga ano lava ku vutisa mavonelo hi mhaka ya autonomous ya judiciary kumbe ku tiyimela ka tlhelo ka judiciary ku ri i ntiyiso hi ndlela yihi ku ri judiciary yi autonomous na ni vulela ngopfu hi ku ri loko president sitting president hi yona yi nga na matimba yo thola ku ya hi constitution ene hi ku twisisa ka mina munhu loyi a va ku a ri yena loyi a tholaka munhu wo karhi swi vula ku loyalty ya munhu yaloye u ta yi veka ka loyi a nga thola yena se a ni koti ku twisisa ngopfu ku ri mara Bishop phela leyo mhaka a ni swi tivi ku yaleyo mhaka hi leyi vulavulaka hi loko sungula hi 12 no ni vulela ka the whole system ya judiciary okay. Not specifically
ka NPA yi sweswi ku ri constitution a yi fane ka maendlelo ya yena ku judiciary yi kota ku va yi va na autonomous hiku a ni na sweswiwani ha ri na problem ya ku ri xiviko xa phalaphala lexi xi nga yisiwa ka constitution a xi le ku humeni ene se xi na lembe swa tikomba ku ri ku na problem loko swi ta ka ku ri i mani loyi a fane a ku nyikiwa verdict ya timhaka leti ti nga ku humeleleni so mina a no vona hi nga ku ri kambe xikombiso xexo xi nge vi ntiyiso bishop hi ku loko ku ve xikombiso xexo n'we mina ku ta xi tirhisa tanihi ntiyiso miri yini hi judgment leyi nga tisiwa hi chief justice Mogoeng hi ku chief justice Mogoeng na vo a va ri chief justice va teke xiboho xa timhaka ta nkandla se lexi faniso lexi n'we mi nge le ku xi nyikeni ku nge vi ntiyiso tanani na xin'wana mara ni vula ku ri loko ho yi langusa kahle Kalanga ku vula a ni le ku aleni ku languta kahle yi languteni kahle kambe xikombiso lexi mi nga xi tisa ha xona hi ku na xikombiso xin'wana xi nga ta ku nga se ta xexi mi xi tisaka xi nga komba xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa hi chief justice Mogoeng mara swi ya hi ku ri munhu loyi a va ku a ri chief justice yena hi yexe u na honorability ya njhani because loko u vona chief justice la nga landzela Mogoeng chief Zondo a mi swi vona ku ri i nga ku loyalty ya yena yi le kwihi se na sweswiwani loko mu ku bishop loko mu ku mi swi vona mi vula mani ni vula Zondo ni vula ku a swi voniwa hi mani ni vula ku ri mina as a person a ni swi vona ku ri loyalty ya yena yi le kwihi munhu loyi a nga n'wi nyika ntirho swa tikomba ku ri u voyamela kwihi loko a teka swiboho kambe a hi mhaka ya kambe mthema ku mina n'we hi ta pfumelelana ku a hi mhaka ya ku munhu loyi a nga nyika ntirho hi ku xikombiso xexi na ha ku mi byela sweswi ha khale a swi na ti-second ti nga ri tingani ku na chief justice Mogoeng va thoriwe hi president Zuma but he was an honorable chief justice se ku va munhu a va honorable a hi mhaka ya ku i thoriwe hi mani mara ma swi vona ku ri leswi swi vulaku Mr. Kalanga swa voyamela tlhelo ro a ni vula ku mara a ni mina ku bishop ku va munhu a va honorable a ni mini susa liya ya ku va munhu a ri honorable a nga vi hi mhaka ku i thole hi mani a pfumelelana kwalano bishop a ni nge pfumelelana because ma swi vona ku ri na vanhu vo fana na vo Madonsela a ku ri na ku a ku ri na ku ya hi ku munhu loyi u tsakela munhu wo karhi a nga n'wi tsakeli swa tikomba ku that's why loko hi teka constitution a ku fanele yi va fully autonomous ku nga ngheneleli political appointment se a va fane va hi ku vona ka n'wina a hi nge a ku fanele ku ciciwa xiyenge xexa xa vumbiwa a va fane va thola hi mani ni vula ku ri at least maybe we go back to Gurba chief justice I elective like all other na kuba vanhu kuba constituency leyi electaku hayi munhu wo karhi or party yo karhi leyi kuma ku eka government because sweswo swi endla ku ri ku nga vi na ku va na ku voyamela ka swilo swin'wana a swi vona phela ku ri vhele wo fana na the current chief justice na loyi a nga huma a va voyamela tlhelo rin'we that's why hi kuma ku ri phalaphala a yi se huma na sweswi ene loko kahle xiphiqo xa n'wina mina na n'wina xiphiqo hi nga pfumelelana ku xiphiqo xa n'wina a hi mhaka ku va voyamela tlhelo kumbe va voyamela tlhelo xiphiqo xa n'wina i ku phalaphala yi se huma hi ku xikombiso xexo na lexiya na ha ku mi nyikaka xona swa vulavurisana se a hi mhaka ya ku voyamela tlhelo i mhaka ku phalaphala yi se huma phalaphala mi voni ku ri ku voyamela tlhelo Kalanga ni vula ku n'wina mi vilerisa hi ku phalaphala a yi se huma institution heta hinkwato ti nga lavisa phalaphala you'll bear with me ku ri hinkwaswo swi komba ku voyamela tlhelo rin'we ni nge vuli mina ni nge yimi na n'wina ni ku swi komba ku voyamela tlhelo rin'we ku ngo va vumbhoni lebyi va nga kuma byona byi komba ku byi voyamela tlhelo rin'we se kombela vumbhoni byebyo a byi vi open ka vanhu va tiko hi kota ku byi assess a ni byi hasiliwile byo tala
SAPS vumbhoni bya kona bya ha seliwile hi nge swa tikomba ku ri ku na swin'wana leswi va chavaka swo loko swo va na access eka vaakatiko hi ta swi vona ku laha swilo swi vuyomelele tlhelo rihi. Nemetwe. Amen. Nemetwe Bishop Kansas 080 ila sweswi 0860 0025543 hina ila. Muyingiseli Munghana Lonene FM uku amukela eka lembe lerisa ra 2026. Aka mukela ka amukela n'wana mingiseri lo nhlekani. Buthet Papa mi. nhlekani ni ku hlekanisa vayingiseri va Munghana Lonene FM. But Leswo lembe lerintshwa va vurile va makwerhu. Buthet a ni lava mi hi chekela mindzawulo ya rihanyo ya le Mpumalanga hi ni concern ya xibedhlele xa la Mapulaneng. La Mapulaneng hospital ni loko swigulana swi ya le xibedhlele swi ka swi tsarisa xikombiso loko ku na 100 ya swigulana loko va attenda 50 ya swona 3:30 va tshusha lavan'wana va nga vafambi va teki tifayili ta vona va tiveka va vula ku a va vuyi the following day. We loko u ya u ri swigulana lexintshwa u ya the following day va sungula hi lava va yi 50 va nga sala tola va attenda loko va nga heli mi tlhelela futhi the following day. Concern ya me hi ku ni vanhu lava kumekaka va huma kule va nga tshameki laha kusuhani le Mapulaneng hospital se swa va costa because loko xigulana a yele a fika a nga pfuneki na a karhi a vabya a tlhela a boha ku khandziya taxi a tlheleli ndzhaku ni mavabyi ya yena mundzuku a tlhela a fanele a tlheleli xibedhlele hi mali swi kumeka swi ri kusukuriseni ka vavabyi. Sa hi kombela mi hi chekela ni mandzawulo ya rihanyo ya Mpumalanga ku humelela yini la xibedhlele xa Mapulaneng ePittsburgh. loko mi ka mi vula mukutani lexi mina xi ni vilerisako i ku vuvabyi ya byi vekiwa va ku ta vuya munduku. A ni tivi ku mi fike n'wina mi swi vone swi humelela ka ngani sweswi mi yo hlangana swo kan'we kumbe swilo leswi tolo kunene ku ni muvabyi loyi a ni mi heleketile exibedhlele. Lero veri khale swi ka swi humelela kumbe veri tolo ntsena. Hi tolo ntsena swi la ku swi khale swi karhi swi humelela ku hi vutisa van'wana lava a va ri koho va tolo ku leswi nga ndzi vava ngopfu hikuva swin'wana swigulana swi kumeke xi etlela le va phakisaka koho maphilisi. Ndi hlangane na xo la mabencini loyi xi vutisa xi kumbe ndi wa tola ni kotanga ku muka a ndi tlele kwala hi ku hi 3:30 va tshusha va ta swigulana hinkwaswo a swi muki ene munhu kumeka a karhateka wa vabya mara u fanekele a tlheleli ndzhaku swi nga endleka loko a fika kaya mavabyi yakwe ku kumeka ku i mavabyi ya serious sweswo mhaka leyi ntshemba mahumelerisi va kha va yi landzelela va ta sindziseka ku lavana na va ndzawulo ya rihanyo himpela hi ku vuvabyi a byi i nge byi veki i ku hayi fana ni mimenyana mi ta swi vona mindzuku a swi koteki sweswo loko ku ri ku sindzisa sweswo swi va swi hoxekile swinene. Hi ta kombela ku pfuniwa Buthet hi mhaka leyi nga loko pfuniwa. Mina ni mukhanselara wo sungula wa Bushbuckridge ni ta sala ndzhaku swo boha hi ta twa ku emisisa Sekani Manzini va ri swi lo yini loko swi tani loko ku ri ku swa endleka na ku va ta swi ololoxa njhani hi ku loko vanhu va ze va ta va xibedhlele va te xibedhlele. Loko vanhu va te xibedhlele va ya xibedhlele ene muvabyi Buthet u langutele ku loko a fika xibedhlele a pfuniwa mara loko a tlhela a jikisiwa mambona muvabyi va a ri bencini nkarhi wa ku leha va fika le va 4:30 va rindzi layini 3:30 kuma ku muvabyi a nga si dya nchumu u mi tlherisi ku a famba a tlheleli kaya mundzuku fanekele a tlhela a tirhisa mali futhi a yi xibedhlele a tlhela a fika a nga pfuneki swi vula ku ta hi tivhiki we wo tshameli ku xibedhlele u nga kumi mpfuneko. Nemetwe pot. Thank you. 0860 loko swo va swi ri tani swi va swi hoxekile hi ku vona ka mina kambe a ni mavonele mama a ma ngheni helo hi ku vona ka mina swi va swi hoxekile a swi koteki munhu a nga pfuka ni twa ku vava ni ya ku xibedhlele loko a fika xibedhlele va ku a movha mi tlherile mi ta pfuniwa mina swi koteki sweswo leswi kambe swi ri tani a yeneni ka advocate dokodela Tsietsi Ramathekisi hi bula na vona la hi ku thoriwa ka murhangeri lowuntshwa wa xiyenge xa vuchuchisi kambe ke leswi hlamarisaka vo tala i timhaka ta ku u thoriwe a handle ka lava va nga nyikiwa nkarhi wa ku va va ti navetisa ku va ta kota ku thoriwa njhani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi.
Khalanga Pet Mathebula loko van'wana va hlamarisiwa hi xiboho xexo thoriwa ka Muthivi, komiti ya le palamende yi hozele xiboho xexo xa president Ramaphosa. Kasi ka tin'wana hi twa leswaku ndzawulo ya dyondzo ya masungulo yi khutaza vadyondzi lava nga hluleka va ka matriki ku va titsarisela ku va va ya tsala swikambelo nakambe. Wanuna khomiwa endzhaku ko ringeta ku balisela maphorisa. A hi tweni mahungu lawa na man'wana la ka awara liya yan'we Afrika wa vulavula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu. Ku nga pfali nomo, mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi. Endla ku hambana. Love yours. Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Love yours. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ni veni rungiwe bot petenenge loko mu accident wala N1 ni swa la Mkopani va rele ku ni fourth tracker or in xibedhlele xi xele Mkopani ni rungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ngedla nchumu pe ni nga tshama ni twa la ni veni ngibyola va tshika mina bot pet like a ni ri na medical aid ni veni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopani 2009 ni veni yisiwa kwala medical clinic kwala Polokwane ni veni ka ta pfuneka no veni ngibyola va tshika Semiri ku vava loko mi nga kutwa a mi tshama mi kutwa here. Ni tshama ni kutwa na wa accident wala ni kumila ku antswa Ni mi a ni ku ni hetisa damani ni mi training. Thank you. Pero la ku ni hetisa damani. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Xivutiso ku ta va ku ri xana i mani Advocate Andy Muthivi hi lava ku twa vona la ku twisisa kahle ku va huma kwihi kambe ke hi nga se tiva ku i mani a hi fanele hi sungula hi tlhe swi tiva ku ri hi fike njhani la hi ku a ku ri na ntshamo leyi nga yingisela vanhu va kha va kombisa ku tsakela ku voho va nga varhangeri va kahle ka xiyenge lexa xa vuchuchisi kambe na wun'we a nga thoriwangi kanjhani a leni Advocate Dokodela Tsietsi Ramathekisa mutivi wa nawu ntukulu hi twa ku loko se xiyimo xi te tani hi fike njhani la na ku vuyisa ka lembe lerintshwa ntukulu nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Enhlekani malume na vayingiseri va Munghana Lonene lembe lerintshwa le ka n'wina Advocate a hi sunguleni kwalano ka ku kasi loko ku thoriwa murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi ku ve ku va na mintshamo leyi nga hetelela yi va koho ivi ku va na vanhu lava nga va njhekanjhekisana va hlahluviwa ku endleka yini hi vanhu lavaya hi nga se fika ka ku thoriwa ka lava va nga thoriwa. Mi ta hleketa ku swilo leswi swi sungule hi ku president ko tala a va lavi ku kumbexana ku tikomba kumbe va ka va tikuma va ka va tirhisa matimba ya vona lama va nga na vona ku ya hi constitution hi ndlela leyi va pfalelaku vanhu van'wana kumbe mavonelo ya vanhu van'wana. I munhu loyi va rhandzaku loko va endla xilo kumbe loko va teka xiboho ku va xiboho lexi xi nga arivaleni, xiboho lexi mi kuma ku va nyika vanhu va nyika mavonelo ya vona kumbe matitwelo ya vona ku ya hi leswi nga a tafuleni ra vona. Hi laha va nga sungula process leyi ya ku loko se ku thoriwa munhu va endla panele leyi nga ta interviewa ivi yi va recommendela ku va vona nga ku munhu loyi a nga ta kumbe vanhu lava va ringanelaka ku va thoriwa eka poso yaleyo hi laha ivi vona va kota ku teka xiboho. Se ivi vanhu lava va hlahluviwa sweswi va nga hlahluviwa xiswoho ivi ku nga bumabumeriwi munhu ivi namuntlha hi pfuka va kha va ku thoriwe Advocate Andy Muthivi. Hi nga se hlamusela ku Advocate Andy Muthivi i mani president miri va fike njhani ka xiboho lexi? Kumbexani mo ni sungula ni hetisela ku hi ku vulavula ku va ku ri na panel a swi teki kumbe a swi veki tlhelo matimba ya president leyi president va nga na wona ku ya hi constitution kambe panel yo va
yo va pfuna yi va yi appointiwe hi matimba ya vona ku va ku ri xandla xa vona. So leswi endlaku na loko va teka xiboho va teka hi voxe, a va teki ku ya hi ku phanele yi ri yini, phanele liya yo va pfuneta. Kambe loko se hi ya nghena ka ku advocate Andy Mthibi i mani, ni ta vula ku na mina ni ve na nkateko wa ku ni tirha na vona swinene malembe yo fika 2 manharhu. Hi ku ni ta tsundzuka ku SIU yi reporta ka Department of Justice, so hi nkarhi lowu a ni ri na minister hala ka Justice a va reporta hala ka hina. Advocate Andy Mthibi i munhu loyi a nga advocate wa High Court a South Africa, kambe a va ri before loko va ya ka SIU a va ri ka private sector, a va tirha ku ni nge vuli ku kumbexani hi banki, kambe a va tirha swa ti-legal compliance hala ka tlhelo ra ti-bank. Loko va huma hala ivi va ta thoriwa hala tlhelo, va thoriwa ku va munhu loyi a fambisaku xiyenge lexi hi xi vulaku xa vulavisisi xa SIU. Kambe loko va nghena laya ku ve munhu loyi a nga fika a tirha swinene, matirhelo ya vona i matirhelo lama vanhu vo tala va ya vonaku, i matirhelo lama vanhu vo tala va vulaku hi mpela loko ri ku varhangeri va ti-institution leti ti lwisaku corruption kumbe ti lavisaku timhaka ta corruption kumbe milandzu na yin'wana na yin'wana, loko a vo tirha ku fana na xiyenge lexa SIU. Se a hi munhu loyi a ni vanhu vutwa va ku munhu na xipapani xi nga le ku n'wi landzeleleni. Loko mi hi ku ya hi leswi mi va tivisaka so a ku na swin'wana swi nga ndla ku va va na xipapani xo karhi? Hi ku ya hi leswi ni va tivisaka swona na malembe lama ni nga tirha na vona, ku se tshama ku va na xin'wana lexi ni twaku ku kumbexani xi nga va xi nga ri kahle ku ya hi vona, hi vumunhu bya vona kumbe hi matirhelo ya vona. Mi ta tsundzuka ku na vo tala lava va nga va lwisa kumbe va lwisaku, va nga ringeta ku ku yisa ti-investigation ta vona kumbe ti-report ta vona a court, ivi swi tsandza. I munhu loyi a tirhaku hi ku tiyimisela swinene, i munhu loyi a nga chaveki ku teka xiboho hi ku langutisa ku loko mo langutisa ka milandzu leyi a va yi lavisisa na ti-report ta vona, yi khumba van'watipolitiki va mavito makulukumba swinene, yi khumba ti-institution to tala, ni nga vuli ti-director general, ti-officials ku ya hi ku hambana, kusuka ka government, national government, provincial na le ka timasipala, ku ya hi ti-department hi ku ya hi ku hambana. Se i munhu loyi ni vonaku ngaku ku ya hi vufambisi i munhu loyi a nga ta teka xiyenge lexa NPA xa vuchuchisi xi suka kun'wana xi ya kun'wana. Kambe hi fanele hi nga rivali ku ti-challenges kumbe na vutihlamuleri lebyi nga nyikiwa NPA byi hambane swinene na lebyi a va ri ka byona bya SIU. SIU a ku tale ngopfu ku lavisisa, ivi va tirhisa magoza ya nawu ku va recover kumbe va ya kuma leswi nga yiviwa kumbe leswi nga tekiwa swo ka swi nga tekiwangi hi ndlela ya kahle. Kambe hala ka vuchuchisi hi mpela ku na xiyenge xa ku lavisisa va ka va tirhisana na law enforcement, kambe ko tala i ku teka xiboho xa ku chuchisa na ku va chuchisa milandzu leyi loko yi nghena court vuchuchisi bya vona, mafambiselo ya vona ya milandzu ku va leyi nga xiyimo xa le henhla, va va na ti-conviction laha swi nga fanela. Ko tala mi ta swi vona ku masiku lama hi na milandzu yo hlayanyana laha yi yaku court, va fika yi lahleriwa handle hi mhaka ya ku va vuchuchisi va nga ti lulamiselangi kahle kumbe va nga endli ntirho wa vona hi ku enetiseka. Se swilo leswi va fanele va swi langutisa. Nkarhi wun'wani mi ta tsundzuka ku
ka LPA ku na milandzu yo tala swinene leyi fanele yi tengiwa kumbe leyi va fanele va teka xiboho xa ku tengisa leyi khumbaka van'watipolitiki va xiyimo xa le henhla van'wani va le ka mfumo van'wani a va le ka mfumo i swilo leswi va fanele va swi langutisa ku hi mpela va teka xiboho xa vona va nga langutisi ku mani i mani va nga ri na ku chava ku ya hi leswi nawu va pfumelerisaku swona. Kambe loko hi kha hi languta ka matimu ya hina ya xidemokirasi leswi swa ku va na panel leyi mi nge i xandla xa president swi sungule hi president Ramaphosa kumbe khale swi ri kona loko thoriwa va mani Shamila Batoyi a hi lo tiseriwa vito va sungule va ndlisa sweswo swa ku ya ku va na ntshamo luwa swi sungule hi president Ramaphosa a hi swilo leswi a swi ri kona ku sungula i swilo leswi va nga swi sungula mi ta tsundzuka leswi nga vula ku i munhu loyi a nga consultative swinene i munhu loyi a nga lava ku vonakala nga ku i rhandza ngopfu ku tirhisa matimba ya yena a nga langutisi kumbe a nga yingiseli ku vanhu va ri yini ehansi hikwalaho loko mi langutisa na panel leyi va nga yi sungula kusuka la va nga yi sungula kona I think yi ta va yi ka yi tshama panel leyi yi endla ntirho wa yona loko ni nga hoxisi i ra vumbirhi yi sungule andhakunyana loko ku thoriwa Shamila Batoyi advocate Shamila Batoyi yi ta sweswiwani loko thoriwa loko ta endliwa ti-interview leti ti nga hetelela ku nga thoriwi munhu ku hetelela ku thoriwe advocate MNT. kambe ti-panel leti mi ku vo a ni tivi mina hi ku vona ka mina ku va ku husa mali hi ku husiwe mali ku laviwa chief justice ivi ku nga thoriwi vona lava nga bumabumeriwa ku thoriwa lava va nga bumabumeriwangi namuntlha ku tshamiwini ku laviwa lava va nga njhekanjhekisana va lava ku kumbexana va rhangeri ka xiyenge lexi xa NDPP xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga na wun'we nga thoriwangi ku thoriwe laha nga ri kona se a swi antswi ti suka hi ku ti va ti kha ti tirhisa timali musitivi ti-panel leti no ku vulavula ntiyiso i leswi hi swi vona ku president va ringeta ku embrace kumbe ku swilo leswi hi swi vitanaka ku i consultative governance or democracy hi mhaka ya ku loko mi langutisa ti-panel leti I think ni hoxisi loko ni ku loko ni vulavula hi panel leyi yi sungule hi advocate Shamila Batoyi kambe yi sungule hi timhaka ta chief justice ni ta tsundzuka ku ka chief justice leswi swi endlekaku i ku va president va pfumeleriwa ku interviewa munhu wun'we ivi va thola munhu wun'we kambe va sungula timhaka ta ti-panel ku interviewa vanhu vo hlaya lava nga nominatiwa khale mi ta tsundzuka ku a ku nominatiwa kumbexana munhu wun'we ku interviewa yena ivi ku va munhu loyi a ya ku a ya teka poso liya loko swi ringanerile kambe sweswiwani leswi va ringetaka ku swi endla ni vona nga ku i timhaka ta kahle hi ku panele leyiwani yi va yi ri na vanhu vo hlaya vo huma aka swiyenge swo hambana va tisa mavonelo yo hambana nako ha swi kota hina vanhu hala handle ku vona ku munhu loyi kumbexani a nga interviewa i munhu wa njhani ku mundzuku na mundzuku loko a ya appointiwa hi va hi ka swi tiva ku hayi na ku na swin'wana swa yena hi nga swi vona ku i munhu wa njhani kambe mi ta tiva ku swi vula ku leswiwani swi endliwa hi vona president loko va swi lava i matimba ya vona kambe ku ya ka xivutiso xa n'wina a ni voni ku ri ku huhisa ngopfu mali ni vona nga ku swi va swi kha swi pfuna ku na hina vaaki hi xandla kumbe hi voko ra vanhu lava va nga ka panele hi va hi ka hi swi kota ku va hi participate ka ku thoriwa ka vanhu lava va nga ta teka swiboho leswi swi hi khumbaku mundzuku ntiyiso ngopfu ku fana na va lava va interview va tikomba ku hi ku vona ka mina hi mpela na mina mbuya n'wana ndzi va ku na mani nga ta bumabumela munhu laha va ku tikayakayeleni kambe kumbe na interdict panele leyiwani kumbexani ma swi vona ku ti-panele ta tirha loko a yi nga ri kona a hi ta va hi nga swi vonangi a hi nge kumbexani president va decide ku thola munhu wun'we ka va lavaya a nga interviewangi
se na vona swilo ku va pfuneni president ku va he must be spoiled for choice. Ya la mpela la ku rava ku ti kaya a hi tseleni a ku ri na interdict matsundzuka tsin'wana tshama hi vulavula hi timhaka ta ku very ku fanele ku na interdict leyi a yi vula ku president va nga tholi kumbe a yi vula ku president va nga tholi ka lavaya nako swi vula yini loko se namuntlha swi titani a yi vula ku va nga tholi ka lavaya kumbe ka process yaliya. Okay. Kambe swi vula ku interdict liya a yi nge he vi na matimba kumbe a yi nge he vi laha yi nga ta ya kona hi mhaka ya ku a va ha tholangi munhu ka process liya se va vuye va tirhisa matimba ya vona ya ku thola munhu loyi va twa ku i fanerile. Loko mi langutana va nga njekisaniwa lava va kha va ringetela xivandla lexiya mi langutana lava va nga thoriwa advocate Andy Mothibi mi vona yini mi vona ku president vo lo thola munhu loyi a nga na vuswikoti kumbe vo lo thola munhu hi ku chava timhaka ta interdict? Ku ya hi leswi ni swi vonisaka swona na leswi ni tivisaku swona ku ntirho lowu advocate Andy Mothibi va nga wu endla ni vona nga ku va teke xiboho xa kahle kambe a hi tivi ku va ta fika va tirha njhani loko se va nghenile ku xin'wana na xin'wana xi nga endleka munhu i munhu hi nga fika laya mi kuma ku se a swa ha fambi a va ha tirhi ku fana na laya a va ri kona kumbe ku na swirhalanganyi swo tala leswi nga mahlweni ka vona kambe ku ya hi track record ya vona ni vona va teke xiboho xa kahle. Loyi a nga swi hlamuselaka kahle sweswo ku nga va khari ka president andaka loko va thole Chief Justice Mogoeng khenseli swinene hlayisekani mana siku lerinene Inkomo advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa lava hi bula na vona kanhlekani lowu va ka va nyika xifaniso xa hi laha loyi a nga thoriwa tani hi murhangeri wa xiyenge lexi xa vuchuchisi eka advocate Andy Mothibi va nga languteriwa ku tirha koho na leswi swi nga entelela swi endla leswaku va thorisiwa leswi va nga thorisiwa hi swona se wo ri yini hi le ka 0860002543 na n'wana ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela la ku ya ka mutivi wa politiki twa ku lava tipolitiki ke va ri yini mi swi twile ku van'wana tipolitiki ka komiti ya le parliament se va tsaka ku va ku thoriwe eka advocate Andy Mothibi tanihi murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi la taku ku sukusela siku ro sungula ra n'hweti ya Nyenyenyani eka lembe leri se wo ri yini kwalaho nga kona mingisero wa mina nomboro hi leyi 0860002543 kasi ke nda ku ya ka advocate sweswi nda ku ya ka muhleri wa tipolitiki eka Good Enough Mashego hi twa ku vo va ri yini loko va langute tihlo ra tipolitiki na leswi president va nga hetela va teke xiboho lexi a xi nga fambisani kumbe xi nga fambisaniku na timhaka letiya ta ntshamo lowu wu ri koho wa lava va kha va hlela swikombelo swa lava a va hleriwa. Loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava va tshembeka. Bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma. Vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya toko kumbe 60 ya toko ya Duduzile Zuma. So ku humesiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa death fund yi toloverile swi vonile ku ri vomatala va MK Party yi ve na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona u ta tsundzuka ku ri kumbe MK Party na 10 ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vomatala mali ku va yi na malembe mambirhi manharhu i ri kona.
so leswi va different royally na ye a ku laveka a ta famba teka payslip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswi tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a tlhela le Burkina Faso nga mi byela ku ri na we ku laveka u huma ku ta nghena mali ku ri ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri Mduduzi le Zuma lavan'wana lava va qhuva nkarhinyana mara va nga swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khoma ka MK Party i Mduduzi le Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta tlhelela na yena a ta khoma MK Party. Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ungayele lexi eka Afrika wa vulavula. Miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a ka sayina ka nchumu ni fanele ni report nyanga na nyanga South Africa hi vekelo ma criminal service hade handle va hi sala ndzhaku loko sa ku track loko no ku byela ku siku rin'wanyana butata nge fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina vusiku hi 12 va ku laha nga kwa hi kona a hi pfumeli device ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ni vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri buya laveka koha kona se amiyela wa hina n'wina kasi ka a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wina mi nga skepangi botpeta kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri onge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. sweswo mingisero mugara lona FM komandlela nongonoko Afrika wa vulavula swi le ku tikeni ku va hi hlangana na tatana Good Enough Mashego hi kota ku twa ku va angula va ku yini bona loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ku thoriwa ka advocate Andy Mothibi ni le ku ringeteni ku hi le ku ringeteni twananise na cinca se swa mina hi le ku ringeteni ku hi ti hlanganisa na vona leswaku hi ta kota ku twa Nhlikani mingiseri Komiti ya vululami na nhluvukiso wa vumbiwa ePalamende ya tiko yi amukele xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo thola Andy Mothibi ku va nhloko yintshwa ya xiyenge xa mintirho ya vuchuchisi laha tikweni. Mutshamaxitulu wa komiti Xola Nqola u vula leswaku ku thoriwa ka Mothibi swi ta hi nkarhi lowu ntshembo wa rixaka ehenhla ka xiyenge xa vululami xa tiko wu faneleke ku va vuyiseriwa ematshan'wini. Nqola u tlhela a vula leswaku ku thoriwa ka Mothibi i swa nkoka swinene ka nyimpi yo lwisana na vugevenga bya le henhla no tumbela. Komiti yi tlhela yi tekela enhlokweni xiboho xa president xo thola Leonard Lekgetho ku va nhloko yo khomela ya xiyenge xa mindzavisiso xa Special Investigating Unit SIU hi komisa. Yela tlhelo President Cyril Ramaphosa u sirhelele xiboho xakwe xo thola Mothibi. Mothibi u ta sungula ku tirha hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ku siva Shamila Batoyi loyi kontraka yakwe yi fikaka emakumu. N'hweti leyi nga hela xipano xa vatsundzuxi xi kambele vanhu va ntlhanu lava a va endle swikombelo swa ntirho wa xivandla lexiya kambe xiviko lexi xi nga handleleriwa President Ramaphosa xa xipano xi boxe leswaku a ku vanga na xirho na xin'we xa mhamba lexi xi nga vuya xi ringanela ku teka xitulu lexiya. Ramaphosa u tshikelele leswaku Mothibi i xirho xa matirhelo le henhla swinene tanihileswi a kombiseke hi nkarhi lowu a ri nhloko ya xiyenge xa mindzavisiso xa Special Investigating Unit SIU hi ku komisa. I instituted this process of having a very transparent and open manner in which a public official like the head of the NPA should be appointed. The last time when Shamila Batoyi was appointed, I opened up a process which many people welcomed. It's not in the law. The law says the president can appoint whomever he wants. But I felt that because of the importance of the position, we should open it up. So in the end, because of the shortness of the time, I then relied on what the Constitution empowers me as president to do. And it is for that reason that I decided to appoint Mothibi. Ndzawulo ya dyondzo ya masungulo yi khutaza vanhu lava va lavaka ku titsarisela ku ya tsala swikambelo swa matric ra vumbirhi ehansi ka pfhumba ra Matric Second Chance Program
ku endzela website ya yona. Ekusunguleni nyana ndzawulo yi lemukisile vaaki hi xihungwana xa vuxisi lexi a xi ri karhi xi rhendzeleka ka swiyenge swa mabulo eka inthanete lexi vulaka leswaku vadyondzi va ka matric lava va nga hluleka ku pasa lava va tsakelaka ku ya tsala swikambelo ra vumbirhi va fanele ku hakela mali yo karhi ku titsarisela eka pfhumba leriya. Ntirho wo titsarisela eka pfhumba wu pfale tolo. Nhloko yo khomela ya xiyenge xa vuhlanganisi eka ndzawulo Terence Khala wa hlamusela. Candidates that wish to register for the Second Chance Matric Support Program are encouraged to visit the zero-rated basic education website, which is education.gov.za. They will then be able to click on the Second Chance Matric Support banner and be able to gain access to a myriad of resources, including online multimedia resources, as well as locations for face-to-face tuition, but more importantly, to get an understanding of how to register and what is required for registration. Mukhomi wa nkwama wa vandla ra ANC Dr. Gwen Ramokgopa u vula leswaku xikongomelo xo khoma siku ra golufu ra president leri vuriwaka Presidential Golf Day endzawini yo tlangela golufu ka yona ya Great Player Golf Course eSun City eNorthwest i ku hlengeletela vandla mali. Vandla ra ANC ri vile na ntshikelelo wa timali leswi nga kala swi endla leswaku vatirhi va rona van'wana va nga kumi miholo ya vona. Ntirho lowuya wa golufu wu rhangela ntirhonkulu kumbe nkhuvonkulu wo tlangela lembe ra 114. Vandla ri tumbuluxiwile lowu nga ta khomeriwa ra mitlangu ra Muruleng ekusuhi na le Rustenburg hi Mgqivela eNorthwest. I ntirho wa lembe na lembe lowu tivekaka tanihi January 8 statement. Ramokgopa va vula leswaku va kunguhata ku khoma migingiriko yo hlaya yo hlengeletela vandla mali na le ka mikarhi leyi yi taka. Maphorisa ya khome wanuna eBontavel eCape Flats eWestern Cape swihehlo swo ringeta ku dlaya endzhaku ko ala ku khomiwa no sungula ku barisela maphorisa. Muvulavuri wa maphorisa Ndakhe Gwala u vula leswaku maphorisa ya lomo no hlotana na muehleteteri wa vambirhi la nga baleka endzawini liya ya mhangu. Gwala u vula leswaku maphorisa a ya tile ku ta khoma vavanuna lava vambirhi endzhaku ka swihehlo swo khumbeka ka vona eka mhangu yo tlhakisa eParrow Valley. The police were called to a scene in Justicia Street, Bonteville, where they found a charcoal Suzuki Baleno that had been hijacked in Parrow. The suspect was apprehended by Metro Police after a high-speed chase and crossfire. According to reports, he was with a second suspect who fled on foot. Police observed that the suspect sustained gunshot wounds on his left hip and right knee. He was taken to a medical facility for treatment. A search for the second suspect who is still at large is ku languta hungu leri ri nga ranga mahlweni sweswi komiti ya vululami na nhluvukiso wa vumbiwa ePalamende yi amukele xiboho xa President Cyril Ramaphosa xo thola Andy Mothibi ku va nhloko yintshwa ya xiyenge xa mintirho ya vuchuchisi. A hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara ya 2 nhlikani wa namuntlha. Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Etwani, Peli, Soshana Marabi, Mams. Katsanale Makaunyane, hina wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. Nizeni rungiwe bot petenenge, loko mu accident kwala N1 ni swa la Mkopane va rele ku ni Ford Tracker orange betleke xi le Mkopane. Ni rungiwa ni lo life ni nga temetwa ngedla nchubo pele nga tshama ni twa la nizeni ngidzola va tshika mina bot pet like a ni ri na medical aid nizeni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mkopane 2009 nizeni yisiwa kwala medical clinic kwala Polokwane nizeni ka ta pfuneka no zeni ngidzola va tshika Semiri ku vava loko mi nga kutwa a mi tshama mi kutwa hera tshama ni kutwa na wa accident olwela ni kumila u antswa alwela ku ni hetisa damani ni mi training thank you pero la ku ni hetisa damani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM ku languteriwa timpfula a xifundzeni xa Mpumalanga na le Limpopo swi nga va swi ri swin'wana swa leswi susumetaka ku mi twa ku kha ku va ku hisa ngopfu ka tindhawu to hambanahambana. Loko a vulavula hi ku hisa twanani kokwani lava ni yingisela hi mbilu ya vona yo basa pa twanani ku veri aye Rute rixile hey wa hisa ntukulu wa mina ene ni ta tshama ndhutini weno
ene ni xavi na lupikarana na a ni kholela lava vana va malume wa wena la loko ni ku ni la ku twa Pat Khalanga va tima va yisa ka tipopayi se ni ti xavele ve ku tihlekeni ve ri lutsanana mara ni le ku n'wi tweni Pat Khalanga hi lutsunono na wena ni ta ku byela ka ku xutela xona kanyisa ku rhumela ka WhatsApp mara ni le ku tweni ka timhaka hi rona rororo Pat Khalanga nga ni hindi sweswi loko ni pfuka nampundzu se no tshama la xitupini na ha rindzela xindhutani lexiya ivi ni xi pfulaka kwala ni le ku na sweswi ni le ku xinamixo we le ku xi tweni sweswi ri le ku vulavuleni u le ku hlekeni badi budibuti u hleka ku xitsongo mara timhaka tikulu. Eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelanga ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Eka vafambi milenge hinkwavo ambalani swiambalo swo vonakala kumbe swo basa loko mi famba navusiku hikuva timboni a ti nge swi koti ku lumeka swiambalo swa ntima hi xihatla leswaku ku ta ponisiwa vutomi. Vatirhisi va magondzo va fanele ku wisa endzhaku ka tikhilomitara tin'wana na tin'wana ta 200 kumbe kwalomu ka tiawara timbirhi. Loko u titwa u karhele yima laha ku hlayisekeke ku rhongomela u ri eku chayeleni swi vanga timhangu leti telaka ku teka vutomi naswona nawu wu le rivaleni u nga nwi kutani u chayela u nga nwi ivi u tsendeleka hi milenge loko u ya ephatini etlela kwaleyo. Hungu leri tisiweka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli hi yisa Afrika-Dzonga emalembelembeni. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ile kamgarano na FM kume with me atsena kubila wara ya kume na nona ku Africa wa vulavula kamgarano na FM komandele kwa shala wana twi kusuka le studio 2 ile polukwan kesiri kokwan kesiri swinen kesiri swinene kuba meningiserile la kamalamlela na kensa swinen nango van'wana mi nga yingisela hayi akhensa swinene mina tweni kale mitlangela nkandziso un'wana tolo ni nga vulavula na mhani va kha va vulavula hi uniform swikutani nkandziso luwa un'wana wa vilela i ni kholile la n'we twe ku ri na ku khola i rhange ni yingiseli ni kholile ni ta mi twisa wo futhi mi kota ku twa kahle ku u lawula ku yini kambe mhaka yaleyo ku loko mi bela riqingho vulavulani na kahle hi kota ku twanana hi ku va yingiseri van'wana va tshamela va mi yingiserile va lava ku twa timhaka leti mi nga ka tona ma vo mhaka ko amukeleni mi yingiseri no hlekani DP minjani epfukile minjhani na hi hlayisiwile DP la ku hlamula hi appointment ya le Stellenbosch ma se mi sungule yi petekile kama mi tantara na hito mina n'we ha swi tiva ku ri appointment le Stellenbosch mi nga ni katsi mi mani swi tiva okay mina swi tiva DP ku ri le Stellenbosch mara twanani DP hi ku vona ka mina ni purpose ya disappointment kahle is to kill phalaphala mabona phalaphala swo swi vulavula ku mina n'wena ku sukusela hi ti 1 February a hi swi tiveni ku ri for the next 7 years yi nge he vi kona maswala hi ku se ni fika laha ni ti vutisa ku ri kahle xikongomelo xa phanele kahle a ku ri yini maswala no va vurile mutivi wa nawu ku xikongomelo xa phanele a ku ri ku lava ta hi komba ku vanhu lava va nge le ku laveni ntirho lowu a va na vuswikoti loyi a nga na vuswikoti i mutivi mutivi hi yena a nga landza nhundzu ya misa luya ne ivi ndhaka loko a yi landzini ku humelele yini a ku nge humeleli nchumu DP a ni ri lavaya va chuchisi mutivi a nga chuchisi sweswi se ku a nga ta chuchisa a nga ta teka xiboho xa ku loyiwani i fana a ya chuchisiwa Khalanga we xikwembu a xi hi hlayisi mina n'wini phalaphala a hi swi tiveni ku yi fini yi nge hi pfuki ve kona
leswi nga endla ku Muthivi hi pela a nonoka Byaritani i mhaka ya ku ri u kume call yo karhi kusuka ka office yin'wana a Stellenbosch maswani mhaka phalaphala a hi swi tiveni appointment le ku ya hi mina kahle ka ti-purpose ya yona yikulukumba is to kill phalaphala ende se phalaphala a hi swi tiveni ku ri hi fini hi mhaka ku ri loko mo swi languta kahle Ramaphosa se i le ku humeni a nge tsakeli ku tshama nghena huma a tikhoto maswani so hi kahle hi komisa khalanga leswi me a la ku swi vula a ku ri mhaka ya ku phalaphala hi fini a yi etlele hi kurhula inkomu khalanga kambe hikokwalaho ka yini mi fanele mi swi komisa swi fika kwala ka phalaphala ku ri na vutomi bya tiko hinkwaro hileswaku hi marito man'wana a mi voni ntirho lowu tatana Muthivi nge ri ku tirheni ka SIU ku fika sweswi kumbe ka matimu ya vona kwala va taku hi kona ku fika sweswi ku hi leswi n'wina mi tsalaku na swo ntsena i ku hayi phalaphala yi file hi laha mi nga kona hi laha ni nga kona khalanga hi mhaka ku yini hi mhaka ku loko mo languta ku le mahumela a tekeriwa timovha na ti-choice ta vana va yena ku endleke yini ndzhaka sweswo a ku endleka nchumu i mani a ri na rito ka SIU hi yena Muthivi loyi ku sukusela hi ti 1 ta February a va ku i nhloko ya vuchuchisi bya tiko phalaphala yi fini khalanga a la ku kambe va SIU va chuchisa na kumbe vo va yisa ka va yise ka Mani Shamila Batoyi ku Mani Shamila teka xiboho ku hi chuchisa hina hi vona ku loyiwani i ringanerile ku nga chuchisiwa ivi vo va teka xiboho Mani Shamila ivi va nga teki nakanakana ku swi yini le ka ofisi ya mani loyi ya khalanga a ni pfumeli phalaphala yi fini a yi etlele hi kurhula khalanga inkomo hileswaku phalaphala mi te hi yona hi phela ni mi twile boto wa mina khetsa swinene 0860 inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wina mi ri yini ke loko timhaka ti tani mi nga tirhisana mi nga kandziyisana rito ka 0657443911 hi tekeni n'wana mi yingiseri lo nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani nhlekani Butpet ahe bot minjhani Butpet boto mina hi pfukile n'wina minjhani na lembe lerintshwa na ntirho wa n'wina lo wa kahle no aya khensa swinene mani lembe lerintshwa na le ka n'wina boto wa mina xitichi lexi ni xi khomile na hina ha tinyungubyisa hi n'wina humani kaya leyo ya ku xitichi lexi ni xi khomile yana ri ka leyi mi nga mi sapota a ni loko n'wina a mi nga endli a hi nga ta fona hi nga ta mi sapota a khensa swinene bote se ntiyiso wa laveka loko munhu endla swa kahle bya swa yana hina hi ti nyika nkarhi wo yingisela hi tlhe hi fona hi tlhe hi komenta loko hi sapota ntirho wa n'wina lowunene loko a ku nga ri swona a hi nga ta yingisela no yingisela no a khensa swinene papa a khensa ku fana na kokwana mi nge te va ti xave xirhediyani ku va mi yingisela vona ku mi tirha ntirho lowunene ina se a hi ngheneni mhakeni ya Muthivi se buti Muthivi vo ta ku ta vo pariwa nomo leswaku va nga ha yi mahlweni na ti-investigation mi ri swi ndla njhani buti Muthivi vo pariwa nomo ku va nga ha yi mahlweni na ti-investigation swi herile leswi swa phalaphala na leswi swa mahomela swi heleli moyeni hi mhaka yini a ni ngo le ka SIU ku tata un'wana a ta fambisa ivi loko ku ri na leswi lava ku landzeleriwa a swi landzelela le ka xiyenge xa vuchuchisi va chuchisa mi fike njhani kwalani n'wina not la South Africa la South Africa ku hava voko leri lumaku munhu lowa a ri sapotaku lomo languta ku sukusela kwela ku sukuseleni n'wana n'wana i sapota voko ri ri sapotaku ni nyikeni swikombiso leswi mi nge ku sukusela kwele ku sukuseleni swi vula ku mina swikombiso n'wina tana na swikombiso ku fana na kwihi nkarhi lowa va Zuma a ku ri na lavaya va ri head ya vuchuchisi every day a va tshamisa swona loko va Zuma va endla xilo a va aphila ma swi vona ko hava na siku na rin'we va nga tshama va ku Zuma ina nandzu va tshama va ku not guilty i swilo swa misava hi la South Africa ku hanyisiwa sweswo se Muthivi leswi va swi endla va nge swi endli swi herile
kusukisela namuntlha va endlile ka interview vo lo tekiwa va ku se i malanga lomu va ku va ku ri munhu loko teka munhu a ti tshameni kaya va ku hi lowu ntirho va n'wi jikela ku hayi mara va n'wi mara president Zuma va thorile va tekile swi heleli kulo hwi twanani ni khomeleni nyana ni hundzisa second letiwani ni lava mi hi tsaleyo ku ni lava ku mi byela swin'wana n'wina president Zuma va thole chief justice Mogoeng kambe chief justice va teke xiboho. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. 0860002543 a hetseni papa a hetse ni vona la RNDP ni n'wi tiva kahle RNDP siku rin'wana i ze a na litule house a vitaniwa na vusiku hi mhaka ya ti-case hina ha landzelela swilo mi vulavula hi mani n'we lava a ku humaka a ni humeli sweswi not lontshwa mani Batoyi wa n'wanuna n'wi vuleni hina hi n'wi tiva ni hi la ku tiva hi la ku mi hi pfuna ku hi dyondzisa mi vula mani Batoyi vona va feli from the scratch so suka hansi a vo ti vulavulela ntsena va ku ntendla yini va ti celebrate va tlhela va vula hi voxe va ku ku na interference loko va nyikiwa chance ku hlamuselani va chava ku luma voko leri va ri sapotaka ri ni sapotaka a vona va vurile ku ku na ku nghenelela ku na voko ri nghenelelaka sweswo va vurile va nyikiwa chance va ku hlamuselani hi ku hetiseka sa va chava ku feyisana na munhu loyi a nga va nyika xinkwa ku re xin'we xa minister huma non'wini a va chava ku langutana na yini la voko leri ndlaku yini voko leri va nyikaku xinkwa mi twile papa koma mana papa u hlayisekani khesile swinene leri la ngwe hlayisekani a khensa leri tsava langutana va ku vulavula sa langutana na voko leri va tiva a hi amukeli nin'wana mingiserelo 0860002543 no vona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela a hi amukeli nin'wana mingiserelo nhlekani khalanga mpokeni poto mina hi pfukeni n'wina mijeti a hi pfukeni a khensa ni kombela ka ngula inkombo hi mavonelo ya mina khalanga ni vona ingaku Motiba va ta endla ntirho wa kahle ni fika lani hi mhaka leswi loko u cheka track record ya vo hala ka special investigating unit swi ti komba ri ku tirheni ka ntirho wa kahle lero loko va ha ya ka NDPP swi ri ti-case leti va ha ta ti landzelerisa mako va ha ri ehenhla ka umbrella yo fana na leyi a va ri ka yo kusunguleni loko ku ri hi ku va nge cinci matirhelo ya vona va ha ta kombisa sweswiya hi nga tikuma hi mavokweni ya kahle lero swo tala swi nga hunguteka swa vugevenga kambe mirhi yini hi lava va nge hayi va lo teriwa ku va ta pfalapfala milandzu yin'wana leyi a yi fanele yi languta van'wana va le ku tshaheni ku tekiwa ka timovha ka nkulukumba ma humela sweswo swa ku taniya loko a ku ri hi ku va vala ku pfalapfala a va fanele va pfala kwa leswi nga swi humela ehandle a va fanele va pfale na mahumelo lowu hi nga swi tiva kahle ku i tirhisa na ku fika kwihi na swigevenga leswi va tirhisanaka na swona se ku komba ku va le ku tirheni ka ntirho wo hetiseka va kota ku fikelela kwalaho va nga fikelela kona va ze va pfumbunula na hi mahumelo loyi a nga na vuxaka na president so a ni tshembi ku va nga compromise career ya vona hi ku vula ku pfalapfala swilo swa munhu wun'we va tshika tiko hinkwaro nametwe leswaku n'we miri munhu a nga hisi yindlu a khala wa kondlo a ni pfumeli sweswi ni vona ku ntirho wa vona lava nga suka kona ku ta fika namuntlha a va nge honi kumbe va nge bvumeteli lava nga aka yindlu leyikulu leyi nga va nyika vito ra kahle ku va fika laha vonelo ra n'wina ni ri twile poto wa mina a khensa swinene inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM va tena tlhelo rero n'wina mirini ku xeta n'wina phe hi n'we mi nga se nghenaka nomboro hi leyi i 0860
002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka leyi ri nga endlaka ku mi kota ku va mi ta na tlhelo rero hi ndlela yaleyo hi twa ku n'wameri yihi un'wana mi yingiserile loyi nhlekani Kalanga ihlekani buti. aye buti wa mina No tala go hoyozela nyana ntirho wa n'wina ku sele mbere nga hela buti. Mi tirhe kahle ngopfu na hina hi fambe kahle ka nongonoko lowu. Hina ntshembo ku na lembe leri hayi ta fambisana n'wina kahle until hosi ze yi bakanya la misaveni. kasi yo lava yi bakanya lembe leri na Swi endla phela hey. Ma yi vona na lembe leri ngele hi vuti ma swa ku lembe leri ku heswa ku ri hi ndlela yin'wana ku twisisa. no aya khensa swinene mana hina hi va mani handle ka n'wina hina hi khensa nseketelo wa n'wina ku nga mi kha mi tisa matlhelo ya n'wina mi tisa mavonelo ya khensa swinene swi endla ku na nongonoko wu kula loko nongonoko wu kula xitichi xa kula loko xitichi xi kula rixaka ra kula leswo na mi kurisa xitichi mi kurisa na hina na mi khensa marito ya n'wina ku teka inkombo to mina ka yona mhaka leyi ya ilimti president va bela mavoko mina a no languta ngopfu president hi ku emhlobomasi no languta xiboho lexi va nga xi teka hi ku va kote ku nyika nkarhi vaakatiko hinkwavo leswaku va apulayela position liya ya vuchuchisi se va apulayile vanhu impela phanele loko ya languta yi kuma leswaku vanhu lava nga laha ku hava leswi tsakisaka leswi vonisaka leswaku vuswikoti bya vona va nga swi kota ku yimela tiko that's why va nga swi kotangi ku nominata wa vona aka vanhu lavaya se loko president va teka xiboho va nyika endli mutivi va langutisa ku va vona matirhelo ya yena loko mi kha mi vulavula na vo tala kwalaho a ni ze ni twa xo biha hi yena va n'wi vulavula ku beta va vulavula swa kahle hi yena ku komba ku laha a ri kona kwalaho ka SIU a ri ku tirheka kahle ngopfu ene swa tikomba matirhelo ya yena ku ya basini i ta swi kota ku yimela tiko botela kambe a ri kona ka SIU i ntiyiso so kambe van'wana ni se va kombetela ku hayi hikokwalaho ka yini ku ndliwe ti-interviews letiya kumbe mitshamo liya loko ku ve tatana Muthivi kumbe advocate Muthivi vo a va ta thoriwa hi vuna va va yangi swi komba ka va nga wu lavi no wu lava ntirho lowu botete loko vanhu lava nga apply position liya loko un'we wa vona a lo ti represent a convince panel a ta va tekiwini Muthivi a nga tekiwanga se hikuva a vone ku vanhu lava vuswikoti bya vona va swi vona ku noma byi nga ta endla ku tiko ri mbombomela a yi nge swi koti ku tsakisa munhu hi ka hi swi ta hweta dlaya ikhonomi ya tiko hikuva hi teka munhu hi tsako ku ta ku endleka swihoxo swo tala tiko ve ri onhaka ma swi vona se ivi va ti tekela ku luya wa vona ku loyiwa u nga ti lulamini leswaku a nga tirhela tiko se a nga swi lavi a nga aplayanga phela buti wa Xikwembu lowu ma swi vona na mina se a hi languteli ku leswi nga tekiwa hi president ntsena hina vaakatiko aka 2026 a hi n'wi sapoteli Muthivi a ta kota ku tirhela tiko mara no vula ku ntsena botpet ku nga vi ku ri ku xikongomela maybe ka president ku he ma yi twa van'wani va na ku nuhetela ku ri hey swi endla a ta va stumbling block ku ri swilo swo tala swi nga koti ku lavisisiwa hikokwalaho ku i ta va ri ka xitulu lexiya na metweni a hi hlayisekeni Michael Makhweka wa represent botete inkombo Michael Cancer 0860002543 va ri eka nguva leyi ya khisimusi mulawuri wa rixaka wa swikweleti NCR u kombela vaaki ku tirhisa mali hi vukheta na ku papalata ntshikelelo wa swikweleti hi Sunguti hi nkarhi lowu mindyangu yo tala yi nga endzeni ka swikweleti ku tirhisa mali hi vusopfa na ku olova ku endla swikweleti swi nga ha vanga ntshikelelo lowukulu endzhaku ka nguva leyo wisa mi nge veka swipimelo xava ntsena leswi u swi fikelelaka papalata swikweleti swa mintswalo ya le henhla hambana na makhadi ya swikweleti xikan'we na ku papalata swikweleti leswi u nga swi twisiseki ntsengo wa swona wa ntiyiso nyanyuko wa N'wendzamhala wu nga vangi ku pandza ka nhloko hi Sunguti tirhisa mali hi vutlhari sirhelela vumundzuku bya wena hi vikelela ikusaksa lakho Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela
andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 amkeleni n'wana mingisero nhleka Khalanga papa mina labololi Khalanga miri timhaka ti nga ni khensa ku ri wena Khalanga ya karhi ya pfuxa na wena ene vuyini nsin'wini liya ya wena liya ya nhlokandlopfu yi karhi i busy hi yona kwalani Khalanga so mina ka leya ya bava ku kachiwa ka bava loyiwa loko loko makete u yisa CV ntirho u vitaniwa va utani interview a ni ri waya ka Khalanga waya ene loko u ya le ka interview va fika va ku vutisa ku ri he Khalanga a wu yivi na u ku hawa ni yivi and then u tlha u va tshembisa ku ri nge be vanhu lani wa la ntirhweni wa wena loko ku va ku kahle na a hi n'wi tshikeni a tirha loko se a yivini se hi ku hi nga ta ku ka nta hi teki munhu walowo ku ri munhu a nga tsariwangi nchumu ku ri i ta endla leswi hi swi hleketelelaku hina a nga tsaliwangi kambe a nga yangi a nga wu lavi no wu lava ntirho lowu a nga yangi a endla xikombelo vo n'wi teka lava va nga ya endla xikombelo a va tekangi na wun'we so Khalanga a hi tshikeni vanhu va hina va tirhi Khalanga before ni huma moyeni na ku ta vutisa Khalanga wena u nga yisa CV ya ku ri u kombela ntirho wa ku va president la South Africa xikipa lexiya ngo hi ximbali Khalanga wa xi vona lexiya u nga xa hi mali ya wena ka Munghana Lonene ngo hi ximbali a ni ri hi ta complain ku ri xa xikipa xo durha hi ku xi bombisini la ka Munghana Lonene Khalanga ni pantini 0860002543 loko ri ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene fe va mi tweneni mingisero wa mina kwala mi nga yingisela mina kona kambe sweswi a hi sungula ni hundzela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi komiti ya nkarhinyana ya le palamende yo lavisisa swihehlo swa mukhwanazi yi vuyela eka ntirho wa yona endzhaku ko wisela makhisimusi komiti ya vululami na nhluvukiso wa vumbiwa epalamende yi amukela xiboho xa president Cyril Ramaphosa xo thoriwa ka Andy Mthivi mphakelo wa gezi wu hetelela wu vuyela ematshan'wini etindhawini ta le Pitori a hi tweni mahungu lawa na man'wana laha ka awara liya ya 2 enhlikani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi rito leri mahaku ri twaku i ra tatana Hlulani Fanwal Magayi xa yiviwa ma mi nyika nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 hi ndlela yoyoleyo seke ha ku rhamba mingisiro mina hi famba swin'we nomboro i 0860002543 nomboro yaleyo wa kota ku yi tirhisa ka minongonoko hinkwayo ya Munghana Lonene FM na kwala ka Afrika wa vulavula u tirhisa yona hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona nhlekani lowu wa Xikwembu kasi ke n'wa kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku rito leri we kumbe mavonelo lawa u nga na wo ya ta va ya yime hi ndlela yeleyo hi le ku buleni laha ka hi langutaka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi president Cyril Ramaphosa xa ku va thola murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi Afrika-Dzonga muchuchisinkulu leswaku va nga ta hetelela va tirhana na ku vona leswaku milandu vo teka xiboho xa ku hi yihi milandu leyi faneleke ku chuchisiwa hi yihi milandu leyi nga fanelangi ku chuchisiwa na koho swivangelo swa koho ku ta va ku ri swihi se va ta sungula ku tirha hi siku ro sungula ra n'hweti leya nyenyanyani eka lembe leri hi nga ka rona ra 2026 se swi nga leswi ku na vanhu va nga le ku tiseni matitwelo mavonelo eka mhaka yeleyo ku hambana se hi le ku vutiseni ka wehe kwalaho nga koho ku sele wena ku va u tisa tlhelo ra wena ra mhaka nomboro i 0860002543 la ku twa ku we u ri yini ka mhaka leyi bulaka ha yona hi ndlela yoyeleyo matitwelo eka mhaka leyi hi wahi loko hi kha hi languta leswi wehe u vonaka swo loko swi ta ka timhaka leta xiyenge lexi xa vuchuchisi hi ndlela yoyeleyo 0860002543 hi twa ku hi ta angula oku yini
eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi langute eka timhaka to toleto mi nga tirhisa na X leyi ni nge le ku yeni ka yona ni ya twa ku ka X ko va ri yini hambi ku ri mathebula dp@sabc.co.za mathebula dp na yo mi nga kota ku yi tirhisa hi kota ku twa ku n'we ri timhaka i tingani hi ndlela yaleyo mbatweli va kha va tsundzuxa hi tlhelo ra timhaka ta swikweleti ku mi nga pandzi tinhloko hi ku teka swikweleti swa leswi kumbexana a swi nga fanelangi ku va mi teka hi ndlela yeleyo se hi lava ku tatwa n'we ku n'we mi angula mi ku yini eka nhlekani lowu loko hi kha hi languteka timhaka ta ku n'wena mi angula mi ku yini ngopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ku thoriwa lokuwani hi vulavulaka hako hi ndlela yoyoleyo tin'wana ta timhaka leti ti nga le ku fambeni ku vulavuriwaka hi tona n'wana mingiseri hi loyi nhlekani hi mi amukerile eka Munghana Lonene FM. Okay. Hello. Aye papa. Minjhani botata? Bota mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile man. A khensa swinene boti. Mina ni nga ku tiko leri na mfumo lowu rhangelaka wona. Va le ndzeni ka mukhukhu lowu hisaka swinene. Va finganela kumba va kha va chava tisoni. Mi fika njhani la? Hileswi xin'wana na xin'wana lexi endlaka ku xi tshoka xi kha xi hlamarisa vanhu. Xi hlamarisa vanhu hi ku swi vona ku a ku na laha ku yivaka kona. Hi ku va chava tisona va lava no fafazela va ku mara mi nga dlaya swipamo. Mangona n'winyi wa mukhukhu u ri mi nga dlaya swipamo. U ri mi nga dlaya swipamo ma ku lavi lowu fafazela. Kambe xifaniso xexo xi ta xi suka kwihi? Xifaniso lexi ta kha xi suka hi mhaka ku loko mi langutisa ka mhewu leyi endlekaka kumbe ka makungu lama endlekaka mi nga swi vona ku vona va le ka makungu yo herisa vukungundzwana. Thank you. Bona mi vula mani la? Ncova kha va ku danki. Nga ri vele ku xaveni swin'wana. Nga ri ku xaveni swin'wana ntwa ku danki. Kambe mi tsirita ni khomeli mingisero mina. Mingisero kumbexani i tsutsumela ka swin'wana kambe ke a hi ku twi mingisero wa mina ku n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo nomboro hi leyi 0860002543 hi le ku vulavuleni hi timhaka ta xiyenge xa vuchuchisi un'wana mingiseri hi loyi nhlekani aye buti buti mi vulavula na xikalavito mina no lava ta khumbanyana ka leyi ya vuchuchisi ya i ku appointment leyiwani ni vona ku ri yona hi ndlela yin'wana ku nga vi yona hi ndlela leyiwani i ku president a masunguleni a va swi tiva ku hi vona va nga na prerogative ya ku appointa NDPP so mara a va lava no exposa vanhu lava va criticizeaku hi ndlela ya ku loko mo cheka vanhu lava a va shortlistiwile ntamexina vambirhi lava ku nga advocate Similane na advocate Johnson. Advocate Similane loko a suka laha ka NPA i suki a nga suki kahle already se a ku ri na papa a ka yena. Advocate Johnson i ta expose ngopfu ka commission leya ya le parliament leya. So already loko se va ya ka ti-interviews letiya a hi ri na swo tala swo swi vulavula a swi tele ngopfu swo swi vulavula hi vona vanhu valavo lavan'wana maybe hi nga vulavula ku maybe van'wana va le ka experience mara vo fana na Similane va na experience mara problem se a va ri na mapapa ka vona na vana na Johnson na vona a va ri na papa ka vona. Advocate Johnson kambe papa ra vona ri sukela kwihi? Kwala ka conflict of interest interview leyi va nga yi conducta la yi nga conductiwa although vingi loko se ku fika la ku fanele ku interviewa nuna wa vona va ti recusile mara still va form part of panel yaliya i munhu yaloyi va tshamaka na yena andini swi nge endleki botpete swilo mi nga swi discuss mi vula hi nge mamitiwuri ntiho ku fika kwalano munhu loyi a loko nunu wa yena loko a ya ka interview a swi tiva ku ya expecta yini as much as hi nga vula hi ku
i ti-recusile loko ku nghena nuna wa yena ka interview swo tala a nge swi mention mara i kumekile ku I mean conflict of interest kwalaya so hi xin'wana xa papa leri ri nga n'wi disturba ku a nga yi kuma appointment liya mara loko ni ta nghena ka le ya advocate Mothibi ni ta agree na vanhu lava vinge sometimes i nge swi koti ku luma voko leri ri ku feedako hi ndlela ya ku sweswiwani president Ramaphosa va na papa rere ra phalaphala so loko hi lata hi compare na liya ya appointment ya Chief Justice Mogoeng a ni hleketa ingaku hi nkarhi walowa vona na tatana Zuma a va ri ka ti-good terms mara kun'wana swi nga fambi kahle. That's why minkarhini yo tala sweswi va swi kombisa ingaku himpela appointment ya Chief Justice a yi ri kahle because a nga favorangi munhu la nga n'wi appointa. So lexi lavekaku i ku appointment ta ti-positions to fana na NDPP ti fanele ti cinca. President a nga ha vi na prerogative ya ku appointa NDPP because sweswiwani na ti-president timbirhi a ni nge mention letin'wana mara President Zuma na President Ramaphosa hinkwavo va vi na mapapa mo karhi sweswiwani hi vulavula hi phalaphala hi ku ya hi mina sweswiwani nkulukumba Ramaphosa a va nge n'wi charge swilo swa phalaphala sweswi nga humelela ka phalaphala because yena nga appointa NDPP kambe bona beri ku nghena xa mavhengele la mara na la ku ya mahlweni na n'wina ni kombela mi ni khomela nyana katsongo ni khomele nyana switsongo. A ku na supermarket leyi tlulaka usave hi swa nkoka swa back to school January leyi. Hlayisa eka mbukuti yo fana na 1 kg ya ti-cornflakes cereal ta ka U-Brand hi 39.99 ntsena. 6 pack ya ti-1 liter ta U-Brand long life full cream milk hi 89.99 na 72 page ya A4 scholar exercise book hi 4.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti-18 ta January. Hlayisa eka hinkwaswo swa back to school ntsena eka usave laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Samba ya ti-savings ya ka OK Finisher yi fikile na mbukuti yo chipa swinene ya kara wena. Kuma bottom freezer fridge ya 222 liter ya titanium inox finish leyi nga na water dispenser ya ka Hisense hi 4,999. Hlayisa 1,200 naswona ti hlayisele 2,000 loko u xava queen base set ya ka Silly Grande sweswi hi 6,499 kumbe ti kumele 15 kg ya metallic twin tub washing machine ya ka Defy hi 3,999. Ti hlayisele 600 yi kumeka ku fikela hi ti 11 January 2026 kuna swipimelo. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ntiyiso mingisero wa mina ni kheseli mingisero ku va mi ni khomeri kambe ni lava ku mi ni pfuna ku twisisa laha kun'we mi fika njhani ka ku ve nge koti ku tirha advocate Mothibi ku charger loko ku ri ku swa fanela ku ma charger hambi ku ri president hi timhaka ta swihehlo swa phalaphala. Yeah, but loko mi langutisile ta nyika ti-example loko ni vulavula nyika ti-example ma yi vona situation leya nkulukumba Zuma swilo swo tala swa yena laha a nga sala a chajiwa kona hi loko se a lose power, loko se matimba lama ma president ma sukile ka yena i nkarhi lowu se ku nga nghenelela ku a chajiwa a vuyiseriwa ti-court. Se sweswiwani loko president Ramaphosa va ha ri president
nge chajiwi nkulukumba Mothibi. Va nga chajiwa ntsena hi vonelo ra mina, va nga chajiwa ntsena loko se power liya va nga na yona as a president va nga ha vi na yona loko nghena maybe murhangeri wuntshwa. So position leyi va nga ka yona i position yin'wana ya matimba ngopfu ku va president hi vona va kota ku appointa NDPP. Leswi mina ni vulaka Botphet a swi fanele swi nga vi tani because ti-president timbirhi se ti hi pruverile ku wa va president ivi tlhe yi va i ri na swikandala swa wena swi nga koteki ku i chajeka hi nkarhi walowo i nga president i ta kota ku chajeka loko se i sukile laya. Kumbe hi ku vona ka n'we a ku fanele ku thorisiwa ku yini xiyenge lexi kambe mi nga se hlamula xexo a hi tlhelelenyana katsongo ka mhaka leyi mi vulavulaka ya ku charger na yini kasi president a va fanele se va chajeriwa yini laha loko ni vula a ni tivi mi ta ni rivalela ku ka ni nga swi tivi kambe a ni lava va nga khumbeka ka timhaka ta phalaphala va le ku tengeni president kambe va fanele va chajeriwa yini kambe mali ya mani Botphet a ho sungula kwalano mali liya yi kumeki ku i ya mani yoyo a hi president ivi mi ti vutisa ku kambe wa pfumeleriwa ku va i ri na mali ya ntsengo wo taniya andlwini ya wena xana. Xa vunharhu hi ku sweswo swi declariwile ni le ka SARS na ya swi tiva na swona ngopfu leswi hi nga chajaku president va nga chajiwaku hi swona lava van'wani vona lavaya va chajiwile na swi vona mara the main culprit na hi vulavula hi n'winyi wa mali yi fike njhani mali ku yi ze yi tshama matsompeni. Nemetri se a hi yeneni ka ku thola ke mi vona onge tindlela ya kahle leyi ta tirha hi leyi ni nga yi vona maybe antswaku nyana mara na yona maybe yi nga va yi ri na ti-challenges to karhi ka van'wani hi leyi ku fana na leswi va tirhisaka swona ti-judge laha ka panel ya ku appointa ti-judge ku va ku ri a ni vuli ku van'wa tipolitiki vo va na influence yo karhi mara va tisa mavonelo from ti-engele to hambanahambana laha loko se ku fanele ku appointiwa ku munhu kumbe va recommenda ku munhu ku va kha ku ri na ti-views to hambanahambana va ze va reacha conclusion ya ku hi ta teka munhu loyiwa. So liya ni twa ingaku panel ya kambe panel yaleyo a hi yona yi nga ndlaku Chief Justice va nga thoriwi ka xiphemu xo sungula matsundzuka ku Chief Justice loko va ka va koka ku interview ku va xivandla xa Chief Justice loko hetela ku thoriwa Chief Justice Zondo ku ve na swivulavula swa ku ongeti va tiva mani swi va tiva mani ivi loko se ku ya bumabumeriwa vona vanhu va twa ongeti hayi a va bumabumeriwa hi ku va lava ku susumeta agenda ya va mani se va nga ha thoriwi ku hetela ku thoriwa Chief Justice Zondo ivi va ya thoriwa ndzhaku sweswi ni vulaka swona Botphet i ku yo antswa yo yaleyo a yo va perfect ndlela leyi mina ni vulaka yona a yi perfect at all mara hi yo yi antswaka ku tlula tindlela letin'wana. Nemetweni buti wa mina na khensa swinene ku va mi tinike nkarhi mi hi bela riqingho mi vulavula na hina a khensa swinene buti wa mina. Inkomu buta khensa nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM leswi va ka heta ku swi vula muyingiseri hi leswi lembe na lembe hi kaya ku loko hi kha endla Xitsonga Music Awards hi ku tivoteleni i nandzu hi ku okay ta lava vanhu va va teka xiboho i nandzu hi swo hetele nga ha swi tivi ku ku va ka pata nhloko va cindana va se verita ndzi ta ku yini na n'waka ku ya tivi a hi twana nini no a ku votiweni kunene hi swi huma ka hina tivoti lava nga na mali se hi ta tisa ku yini ka tika kambe hambiswiritano a hi ku tumingixiro wa mina 08600024 na khensa swinene loko mi kha mi hi seketela mi bela na riqingho hi ndlela yaleyo hi airtime ya n'wina un'wana hi loyi nihlekani Khalanga papa mina na hi xikondo xa munhu xi nga tsandza vambirhi xi za xi kotiwa hi kambe very xikundo a nga fikanga haleni ni twa un'wana ka hlamusela matimu hayi a nga hembi i heleli i le ka xokwe le Arionde hi lomu nga ta kolo lomu ku tiva na va yena mara lala ku na le Rionde kwala Afrika-Dzonga ku na kun'wana va nge hi le Rionde kambe hi ta vulavula hi swo siku rin'wana hi ku hi ta fanele hi tlhe hi vulavula ku hi fika njhani ka ku muti wun'we hosi na ndisani na yini hinkwavo va tihosi swi hi fika njhani kwalano hi ta vulavula hi yona sweswi mina ni vangela ritshuri
yi tshame yi ni vangete mhaka lembe rin'wana nga tshama ni hoxa mavonelo n'wana a tsala muhwenga wukulu a ni rhuketela na ndzi hlamula ni ta hlamula siku rin'wana ri mun'wanati okay a hi landzelela matima a hi landzeleli switwi a hi teni khalanga a hi teni ka Andy Mthive ne laha ni vona ku onge swi vanga swi vulavula hi laha ma vona presidente va loko va tana ku noni lava ku swilo leswi swi va rivaleni swi ku tlanga ndla ivi laha va hlahluvaka va fika va ku hayi laha tibivhuri laha president va vutisiwile va ri North West ku akase ni ta qachariniki va ku hayi sweswo ni tshikeni leswi va nga due process va nga manhu va swo landzelela swikhetsa va ku ni ta swi vona kasi yo va swi tiva ku popularity a swi hi swa toloveleni leswi kambe hi leswi mavonele ma mina khalanga hi le ka tiko rin'wanyani leri ri nga na ndhazu leri na president yena hi yexe vo tala a va n'wi tshembi mi ni nge vuli ku na n'wi tshemba kumbe a ni n'wi tshembi ni tshikiseni sweswi hi leswi hi swona swi kambe loko gwevu nga vulavuli mi fike njhani ku va van'wana va n'wi tshembi mi va mi fike njhani kwala no la ku veka mhaka un'wana na un'wana i ta teka leswi a vonaka swona ku katsa na n'wina ya hileswaku loko se swi fika ka timhaka ta Andy Mthive a nga ri kona lahaya ene ku vula ka n'wina ntirho lowu loko i nga endlangi xikombelo swi nga vuriwa ku a wu lavi kumbe a wu nga tiyimiselangi kambe ke leswi ni vulaka ku ri tiko leri i tiko ra ndhazu a ku na xa hileswaku swi fana na njeti kumbe swi fana na nguvu ya mihlovo yo tala a hi fani hi mavonelo ka mhaka leyi that's why ni lava ku va vheli ku ni vulavula hi vurhon'wana byikulukumba mara hi leyi mhaka leyi nga tshamisekisa xiswona president u na matimba kambe masuka ku hi matimba lawo a ni nga vuli ku hi mhaka ya constitution la ta vula ku swi fika laha loko ku ri na ku hi lava ku va a rivaleni se laha ti fiki tibavhuri loko tibavhuri ti va ku yini kwala a ni lo nghena nhlokweni ya yena swi vula ku laha se ni fanele matimba ma mina mara va out a very a fanele a ti leswi ni nga mi rhuma ti nga bavhuri hi leri rin'wana ringu mina se ni mi nyika mavito mambirhi manharhu langutani laha ivi mi ni tisela swibumabumelo se leswi nga endla ku president va nga endli sweswo loko maza mi ringeta ku va transparent hi xilungu alanga mi fanele mi hetelana na process yaleyo transparent hambiloko ku matimba ya vona ya va sirhelela ku a va fanele hi ku se hi nga vutisa ku why va nga ndlangi khaleki mara va nga hlamula vona loko a ni nga ta ndla khale ku nga teka goza lero la ku tivisa vaakatiko swi ku tlanga ndla a rivaleni laha va nga tivangela ripfunde amakateni sweswi mina ni nge hlamuli xivutiso loko munhu vutisa ku no loyi ni n'wi vona njhani a ni n'wi tiva Andy Mthive mara ni shock loko va dya valalila vona sweswi va nga tirhisa swona ku tirhisa unless vo fika va n'wi xevela na vutacha wena mara loko u tshika kwini na swigalani nga ni byeli nchumu swa mina u nga langutisi leswi ni nga swi tivi ku swi nge se humelelaka mi kuma ku swa ringa nkarhi wun'wanyana ku kambe tipreso hi le misaveni la khalanga xiboho xi ta tekiwa hi munhu wo famba hi milenge tijaji to qachiwa that's why mi kuma ku van'wana ve le ka ndhazu hi le misaveni ku hava fairness ene yesu a nge vuyi a ta qacha vanhu above hina hi nga ta ku no loyi i qachiwe hi Yesu Kreste lexi hi nga endlaku xona mina lexi ni nga endlaku xona i ku yima ni vona a nge thaji rikhotsotsono a no n'wi riya vula Andy Mthive loko ku impela leswi va nga n'wi vundza swona i tele ku tirhela tiko a ni na swin'wana ni nge swi reverse hambi no rhasa njhani ni nexe i ritiho ri nga ni siku na hove ene a ni nga kondleteli munhu a va na mavonelo ma mina so mina mavonelo ma mina ni ri loko va dya va lalela tanihi mupresidente ni va hleketela loko a ti lahli masema va lavi munhu leswi swa process hi yin'wana xangu hi ku hi fikile kwa hi fikisiwile la a mina ni nga qacha Mthive hi vo va nga qacha va hi fikisi kwala ku hava la nga ta a hi seketeli na nambara ya yena ni swi n'wi seketeni ku yini handle ka ku languta ka TV ni vona ku milandzu wa hi landzelela leyi nga za van'wana va huma ka matlanga hi mhaka ya swona hi leswi swi nga xiswona la misaveni ene a South Africa hina i tshama sungula mutlanti a ku no democracy ya hina ya tsakisa a ku yi vibrant hi xilungu lerero no mara sweswi hi na ntokoto we le ndzhaku lero xin'wana xin'wana lexi endlekaka hi ri loko swo ngeta leswi swi nga tshama swi endliwa hi kwihi loko a nga chajiwi yena hi yexe well hi le ka ndhawu yin'wanyani laha sweswi hi ku vona ka mina hi ku hetelela khalanga i ku hi le ka wait and see xin'wana xin'wanyani i ri hi ta vona hi xona xa mondo miri i yini i xikundzu xa yini i xikundzu xa mondo ni xi zondevoxi a xihundleni ni ta mi byela xihundleni ku ri suka kwihi a ni nge swin'wana ni mi byeri ku tiko a xi tleli magoma ni swi suka kwihi and va ti-royalties swi tshikisa mara ni ngo ai
leswaku tiko leri kahle tiko leri n'wana rito i xidemokirasi vhele xi vula sweswo n'wana rito leswaku loko president va ku va na leswi laya swi ngetli laya swi ta n'wana rito Guba leya ximumu gondzo ra wena ri sungula eLimpopo kaya ra Masana mindhavuko yo hambanahambana hi na ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park laha ku nga na the Big Five u hlantswa mahlo hi vumbhuri bya ntumbuluko na swiharhi eMuhuluhulu Rehabilitation Center u ta tlhela u beriwa hi moya hi ndlela ya xiyimo xa le henhla etindhawini ta vuwiselo hi Hoedspruit Maruleng chuchisa moya etilodge ta le tintshaveni na ku etlela eka xihahampfhuka xa Aerotel laha ntumbuluko wa ku wisisa u nga tlhela u kota ku ya hiking kusuka ePiring ku ya eTufastone ndhawu yin'wana leyi nga fuwa hi matimu hi Eco Caves hlawula xifundzhankulu xa Limpopo lexi nga fuwa hi ndhavuko na ntumbuluko eLimpopo ku na swo tala swo tiphina hi swona endzela website ya www.golimpopo.com #explore Limpopo under the sun #show Limpopo Summer 2025 #Limpopo ka December #Limpopo Summer 25 #more to enjoy #go Limpopo 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM beri ku na un'wana mingiseri hi loyi enhlekani masi minjhani tlhela ku lembe lerintshwa le ka n'wina papa khensa swinene hi ngovo a khenseni swinene masi inkomu papa a ngheneni mhakeni masi masi ma vona mhaka leyi vulavulaka hi yona eku tacha ka munhu a hi nandzu nguva nandzu ku na swin'wana leswi onge swi tluriwile ku va vhele a ku fanele va nyike ripoti ku ri okay ku na vanhu lava nga pointiwa hi lava se na mina ku na lava ni nga va pointi hi lava va chekeni na vo ku ri va pfumeleka ka xiyimo xexo na swa koteka ku ri va nga ya mahlweni hi ntirho wolowo na hi tlhela hi vuyela masi mhaka yikulu i ku a ka ha tshembaniwi loko u twa vanhu se va sungula ku ya hala na hala masi hi swivutiso swin'wanyana na swivulavula swin'wanyana a ka ha tshembaniwi u nga va le president u nga va ri phorisa hikuva vona sweswi loko vulavula hi phorisa lerikulu Mhlahla Mkhwanazi i yini sweswo leswiya wena se leswi kuma ku vanhu va nga ha tshembi nchumu na sweswelo a nga thoriwa hi ngo a nga endli so a ta hi endlela ntirho wa kahle leswi nga ku masi a hi mutshiketeni se swi endlekile hi vona ku ri switandzhaku swa ku i yini na loko u ri ndhuna va ku qacha va ta ku qacha mara u ya kuma u nga endli so nkarhi wun'wana u ya wa endla so ku ve wa pointiwile u qachiwe hi ku ya hi panel leswi nga swi vulavula wa swi vona kambe mi vulavula mhaka yin'wana leyi ni vona ku ngeti na yi na nkoka ku hila ntshembo wu herise yini hi ku miri a ha tshembani hi ku vona ka n'wina miri a ka ha tshembaniwi kahle hikokwalaho ka yini ku nga ha tshembaniwi hi ku vona ka n'wina na ku twa maxa n'wanyana sweswi a vulavula hi timhaka ta pharafara ni ri ku na lava nga le ku tengisiweni nandzu wa pharafara ku na Mkhwanazi u le ku tengisiweni tatana Jacob Zuma u hume hi minandzu a ku ri varhangeri va hina va ku tshembeka na loko hi va vhotela na Nhlahla Mkhwanazi loko a qachiwa u thoriwe a ri karhi a tshembekile mara ta endla sweswi ka leswi nga tshembekanga vulavulaka kona nemetweni papa ni khensini a ya ha ri na varhangeli va ntiyiso se ku va na xa le paketini ntsena muhaxi hayi kumbe a swi kahle ku a ka ha ri na varhangeri van'wani rin'wani va ta va kona mara ka lava hi nga na vo nemetweni papa ni khensini papa 08600025 loko va ku ha ra varhangeri va ntiyiso swantswa ni ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 a hi hetiseleni hi muyingiseri loyi nhlekani Budpet papa mina Budpet nhlekani lonene a hi Budpet ndo ra Robichwana na Korendile enkomo chilona Budpet men loko comment ka tsongonyana hi mhakankulu ya namuntlha ya ku qachiwa ka longa ka qachiwaka Budpet ma politician a hi vona va ku va nga tshembiwa na katsongo
mabonelo yami butphethe ku bange kuniki chance ungari connected na vona hi ndlela yin'wana sweswi nga swi komba swi tumbele ngopfu kumbe sweswi swi komba nga ku swi ri leswi president a nga swi endla hi sweswi nga correct a swi correct a hi fambeni katsongo mi ta swi vona ku ta fika laha nga ta se ku huma vumbhoni ene se damage va se yi endliweni mapolisi and butphet a va tshembekanga na katsongo ni ta swi vekisa kwini i van'watipolitiki hinkwavo kumbe ko vana van'wana kumbe xani president a va weli kona ka vanhu valavo ni pfuna ni ku twisisa loko ze van'watipolitiki makumu a wa ha tshembeki butphet ma-politician hinkwavo ka voho emi leyikulu ya voho a hi ku antswisa vutomi bya hina tanihi vaakatiko xa ku sungula xa voho ntsena i ku xurhisa makhwiri ya voho se ivi va vhika hi vaakatiko yo va art ya ku tifumisa ni pfuna ni ku twisisa ku va xurhisa makhwiri ya voho va vhika hi vaakatiko mbulayi ni salele makume na ro tsekela butphet ni vula ku va nge pfuki va kume chance ya ku yiva loko va nga tirhisanga vaakatiko ma-project hinkwako lama va vonaka va lava ku endla swo karhi liya ko va ndlela ya kota ku la ku humesa swa le mandleni va ta kota ku swi kuma hi ndlela yin'wana ene butphet vo fana hinkwavo ka vona a ku na loyi ya ntsaka yima ni basa hi ndlela butphet a hi khale kulukumba Ford Shivambu a ri ka EFF ku va ta hi le ka ANC ndzakunyana hi luya se u fambile u le ka MK party sweswi se u muvhela ka swo le ka party ya yena u swi vona kahle butphet ku na leswi lavekaka loko a nga kumanga chance ya ku kuma leswi a lavaka swona ku hava laha nga fikaka a yima kwako la se ndi yo yima ni pfuna rixaka ra xikwini nemetelo papa a hi gimeteni kwala khensa xilwani ko akhensa kusuka Cotton Dale va gimeta nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula mana hlekani lona nani ni vula n'we na vula ngopfu ka tlhelo ka n'we tata eTshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela